ассалому алайкум бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи иттилооти навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Тоҳир Маҳмудзода. тавре хабар дода будем рӯзҳои 1 то 5 октябри соли равон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба гурӯҳи шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон сафари корӣ анҷом доданд. дар доираи ин сафар дар шаҳру ноҳияҳои минтақа даҳҳо иншооти нави иқтисодию иҷтимоӣ фаъол гардонида шуд, ки бешак ба сатҳу сифати зиндагии мардум таъсири мусбӣ мерасонад. дар доираи ин сафар ба чанд муассисаи тиббии шаҳри Кӯлоб кӯмакҳои техникии пешвои миллат расонида шуд. гузориш дар ин хусус. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Кӯлоб ва маркази ёрии таҷлилии тиббии шаҳр 2 адад нақлиёти махсуси ёрии таҷлилӣ ки бо тамоми дастгоҳҳо муҷаҳҳаз гардонида шудааст тақдим карда шуд. ин нақлиёт ҳадияи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи тандурустии шаҳр буда мушкилоти онҳоро дар самти расонидани кӯмаки саривақтӣ ва интиқоли беморон ҳал намуд. нақлиёти соҳавӣ имконият дорад ки беморони вазнинро низ аз як беморхона ба беморхонаи дигар интиқол диҳад, зеро дар дохили он дастгоҳҳои зарури барои нафасдиҳии сунъӣ, сабти барқии кори дил ва дигар таҷҳизот васлу насб шудааст. кӯмаки навбатии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маркази ёрии таҷлилии тиббии шаҳрӣ сифати хизматрасониро ба аҳолӣ беҳтар намуда дар ин баробар имконият медиҳад ки саривақт нафарони эҳтиёҷманд бистарӣ гарданд. ҳамчунин ба маркази вилоятии ташхисию табобатии шаҳри Кӯлоб аз ҷониби роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як адад дастгоҳи томографии магнитию резонансӣ, дастгоҳи рентгении рақамӣ ва дастгоҳи ташхиси ултрасадоӣ тақдим карда шуд. дастрасӣ ба чунин дастгоҳҳои насри нави тиббӣ имконият медиҳад ки минбаъд ташхиси мураккаби бемориҳои гуногун дар дохили шаҳр гузаронида шавад ва дастгоҳи томографии магнитию резонансӣ феълан ягона дастгоҳ дар вилоят маҳсуб меёбад. мо табибони маркази вилоятии ташхиси табобатии шаҳри Кӯлоб миннатдории беандозаи худро ба пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор менамоем. бо шарофати ташрифи пешвои миллат ба шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ва дастгирии пайвастаи пешвои миллат ба соҳаи тандурустӣ ба маркази вилоятии ташхиси табобатии шаҳри Кӯлоб дастгоҳи рентгении рақамӣ ва дастгоҳи магнитии резонансӣ гаронарзиш туҳфа гардид, ки ин боиси боз ҳам беҳтар гардидани сатҳи ташхис ва табобати беморон ва боз ҳам хубтар гардидани сиҳатии омма мегардад. то ба имрӯз маркази вилоятии ташхисию табобатии шаҳри Кӯлоб бо дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастгоҳи сабти барқии майнаи сар ва дигар таҷҳизотро дастрас намуд, ки ин иқдом барои табобату ташхиси саривақтии шаҳрвандони бемор мусоидат намуд. барои дастгирии навбатии масъулини беморхона ва сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори миннатдорӣ намуда дастрасӣ ба чунин дастгоҳҳоро омили муҳими болоравии сифату сатҳи хизматрасонии тиббӣ дар шаҳри Кӯлоб маънидод намуданд. тавре хабар дода будем аз рӯзи 1 октябр тибқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакат даъвати тирамоҳии ҷавонони синни хизматӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ оғоз гардид. мисли солҳои қаблӣ аллакай дар рӯзҳои аввали оғози мавсим як қатор шаҳру ноҳияҳо аз иҷрои нақшаи даъват мужда расониданд. имсол низ дар вилояти Суғд гурӯҳи аввали ҷавонони навдаъватшуда аз маркази вилоят дар фазои тантанавӣ ба хизмати модар ватан фиристода шуданд. чорабинӣ бахшида бо маросими гусели даъватшавандагони шаҳру навоҳии вилояти Суғд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар амфитеатри қасри арбоби ноҳиб Оғоҷон Ғафуров хубу хотирмон доир гардид. ҷавонони далеру шуҷоъ аз 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят бо хоҳиши худ ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир шуда бо мақсади аዶ намудани қарзи фарзандии хеш ариза додаву имрӯз азми сафар доранд. ман иномзод Муҳаммад Илҳом даъватшаванда аз шаҳри Исфара мебошам. ман соли равон донишгоҳи Славениро бо сари баланд хат намудам. ман бо вуҷуди як офисерӣ дар оила буданам хостам ба хизмати модар ватан равам.
ما میخواهیم جوانان امروز خدمت مادر وطن را به جا آوریم، مرز بومی وطن را حمایت نماییم. در چاره‌بینی بخشیده به گسیل نوازکاران به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، راهبریت ولایت و کمیسریت حربی، والدین دعوتشوندگان، مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و ناحیه‌ها، فعالان و سابقه‌داران مهنت، آموزگاران و محصلین مؤسسه‌های تحصیلات میانی عمومی، دانشجویان و ساکنان ولایت شرکت ورزیدند. ضمن سخنرانی رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده قید نمود که جوانان نیروی پیشبرنده جامعه و سپری با اعتماد دولت و ملت بوده خدمت در صف ارتش ملی برای هر یک جوان وطندار و میهن‌پرست افتخار است. من حمیدزاده اصحاب‌الدین کمال از ناحیه عینی امروز من تصمیم گرفتم که برای ادای خدمت مادر وطن به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده به خلق و وطن خود مردانوار خدمت نمایم. چخیلی که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میگویند جوانان آینده ملتند. ما جوانان کوشش به خرج میدهیم که سزاوار این گفته ها باشیم و آینده ملت را نه به سخن بلکه با عمل خویش درخشان بگردانیم. در روز اولین گسیل نوازکاران جوانان سال تولد 1994-2003 با امر دل و حس بلند وطنداری امروز برای ادا نمودن قرض فرزندی خویش قدم‌های اولین خود را به صف قوه‌های مسلح کشور نهاده ایستادند. امروز روزی خیلی خرسندآور است، زیرا من فرزند عزیز خود شاهین نسیمی که او خود ختم کرده دانشگاه دولتی خوجند بخش آمادگی دفاع و تربیت جسمانی می باشد اختیاراً به صف خدمت حربی رفته ایستاده است. من در قطار جمله دعوت شدگان و اختیاریان با آنها راهی سفید طلب می کنم. البته در این شرایط در وضع حاضره آنها را باید هوشیاری سیاسی را از دست ندهند. آنها همیشه در حفظ حمایت وطن باشند. وطن را دوست دارد، زیرا که وطن را دوست داشتن از ایمان است. کسی که ایمان دارد وطن دارد و بنابر من باور دارم که فرزند من انا همین شرف چیزی تجاوز ناپذیر است. هر آن کس که شرف دارد کبیر است. انا همین نام و نیک شرفی بلندی وطن و وطنداری مناسب شده خدمت کرده می آید. در انتها برنامه پرمحتوا و رنگین اهل فرهنگ ولایت به چاره‌بینی شکوه تازه ضم نمود. در شهر ترسونزاده و ناحیه شهر نو نیز مراسم گسیل نخستین گروه نودعوتشدگان به صف قوه‌های مسلح با شکوه و شهامت خاصه جریان گرفت. طبق اطلاع مسئولان کمیسریت‌های حربی قسمی بیشتر این جوانان برای انجام دادن خدمت مادر وطن با اختیار خود به آنها مراجعت کردند. چاره‌بینی تنتنوی برای گسیل جوانان به خدمت حربی در کمیسریت حربی شهر ترسونزاده برگزار گردید. در روز اول دعوت تیرام‌های نوازکاران در اینجا جوانان با ننگ و ناموس منطقه با خواهش خود حاضر گشتند. نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده، مقامات حفظی حقوق، کمیسریت حربی، سابقه‌داران جنگ و مهنت و والدین دعوت شدگان در جمامت تنتنوی اشتراک و سخنرانی نمودند. قید گردید که امروز قوه‌های مسلح مملکت خیلی تشکل یافته از جهت تامینات مادی و تکنیکی، قدرت و مهارت حربی و انتظام هیئت شخصی نسبت به سالهای پیشین فرقیت زیادی دارد. ارتش ما امروز استقلالیت و تمام هستی تاجیکستان عزیزمان را سر بلندانه حفظ می نماید و برای هر یک جوان مرد باعث افتخار است که همچون سرباز در صف ارتش قرض شهروندی و جوانمردی خود را ادا نماید. خدمت کردن به وطن اصلا خدمت کردن به پدر و مادر و برادر و خواهران است، زیرا وطن و ملت دو رکن مقدس است که بدون آنها هیچ فرد سری بلند و افتخار انسانی داشته نمیتواند. باید گفت که امروزها صدها نفر فرزندان با ننگ و ناموس شهر ترسونزاده در جزو تامهای قوه‌های مسلح ادای خدمت مادر وطن می نمایند.
дар қисмати фарҳангии чорабинӣ варзишгарон ва хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода барномаҳои рангинро пешниҳоди меҳмонону даъватшудагон намуданд. ҳунармандони хонаи фарҳанги шаҳри Турсунзода низ барномаи консертиро барои гусели навазкарон намоиш доданд. аз ҷониби ҷавонони шуҷои ватан дар ноҳияи шаҳри нав роҳпаймоӣ доир гардид. роҳпаймоии мазкур бори дигар собит сохт ки сокинони минтақа ба рушду инкишофи тоҷикистони соҳиби истиқлоламон боварӣ доранд ва дар ин самт бо нерӯи созандаи худ дар пешбурди ҷомеаи муосири тоҷик сам гузошта истодаанд. бояд гуфт ки ҷавонон дар ин ҳамоиш бо шиору овезаҳо ки инъикосгари ватандӯстӣ, арҷгузорӣ ба сулҳу суботи кишвари азизамон, ҷонибдории онҳо ба сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии ҳамаҷонибаи сарвари давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ширкат варзиданд. баъдан дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав бахшида ба даъвати тирамоҳии ҷавонон чорабинии тантанавӣ доир гардид. дар чорабинии мазкур роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷамоату деҳот, комиссари ҳарбӣ, падару модарон ва собиқадорони ҷангу меҳнат ба сухан баромада қайд намуданд ки мутобиқи талаботи моддаи 43 Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳифзи ватан қарзи муқаддаси ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. фаромӯш набояд кард ки Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ соҳиби артиши миллии худ гардида, иқтидори мудофиавии он сол то сол густариш меёбад. ҳоло дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавонони ба ору номуси ватан, афсарону сарбозон донишу маҳорати худро баҳри ҳимояи манфиатҳои давлат ва амнияти кишвар сайқал медиҳанд. ҳамчунин қайд карда шуд ки хизмати ҷавонмардон ба қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон оромиву осоиштагии ватанро ҳифз намудан ин қарзи ҳар як шахси ба ору номус мебошад. имрӯз зиёда аз 100 нафар ҷавонон бо хоҳиши худшон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар мешаванд. зиёда аз 50 нафар ҷавононро аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав бо шаҳодатномаи ронандагӣ дараҷаи S1 тақдим намуданд. имрӯз мо нақшае ки аз тарафи вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо додааст бо сифат бо сарбаландона иҷро менамоем. дар охири чорабинӣ баҳри болидахотири ҳозирин аз тарафи кормандони шӯъбаи фарҳанги ноҳияи шаҳри нав як барномаи консертӣ пешкаши навазкарон гардид. ҳамин гуна сафи ихтиёриён барои шомил шудан ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дар ноҳияи Носири Хусрави вилояти Хатлон низ дар даъвати тирамоҳӣ бештар будааст. ҳамкорони мо иттилоъ медиҳанд ки ин натиҷаи корҳои дурусти тарғиботию ташвиқотӣ ва бо ин васила баланд гардонидани ҳисси ватандӯстию ҳуввияти миллии ҷавонон мебошад. гурӯҳе аз ҷавонони ватандӯсту меҳанпарасти ноҳияи Носири Хусрав дар рӯзи аввали даъвати навазкарон барои адои хизмати мо дар ватан ба комиссарияти ҳарбии ноҳия ҳозир шуда ихтиёран аризаи пайвастан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба масъулин пешниҳод намуданд. чунин ба назар мерасад ки таи солҳои охир корҳои фаҳмондадиҳии кормандони комиссарияти ҳарбии ноҳия натиҷа додааст, зеро сол то сол пайвастани ҷавонон ба таври ихтиёрӣ ба сафи артиши миллӣ дар ноҳия меафзояд. сари кишварамон рӯзи сафарбар намудан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ҷавонони синни соли даъватии ноҳияи Носири Хусрав сарбаландона ба комиссарияти ҳарбӣ ворид шуда нақшаи даъвате ки ба мо вобаста шудааст бо сифати хуб, бо сифати баланд иҷро гардид. ман 4 сол хонда ва ин кафедра хонда баъди хатм карда хизмат рафта истам. барои ҳамин мегӯям ки ҳама хизмат бирава. дар маросими сафарбаркунии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ҳамчунин волидон низ иштирок намуда барои адои хизмати софдилона ба фарзандони хеш дуои нек доданд. писарамро мана имрӯз ба хизмати ватан қатори ҳамин ёру ҷӯраш ин қарзи ҳар як шаҳрванд аст. мо бо дасти худ оварда гусел карда истодем фарзандои худа ба хизмати ватан. ҳар як шаҳрванд бояд қарзи худро адо кунад пеши ҳамин модар ватан. ба фарзандои мо нарон ки рафта ба модар ватан хизмат мекунад. мана ҳамино раванд хизмат кунад, хизмата адо карда биёяд пеши падар модар.
дар ин рӯз мушоҳидаҳо нишон дод ки масъулин аз рӯи тартиби комиссияи вобаста ба муайян намудани вазъи солимии аскарони оянда ҳамаи ҷавонони ихтиёран барои хизмати ватан ҳозир гардидаро аз муоинаи тиббӣ гузарониданд. натиҷаи беҳтар шудани шароит дар қисмҳои низомии кишвар аст ки сол то сол шумораи ихтиёриён барои шомил шудан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ рӯ ба афзоиш nihoda, ҳатто дар рӯзи аввали даъвати навазкарон нақшаи барзима дошта ба иҷро расонида шуд. من خوشبختانه هستم که فرزند من به عسکری می رود. حالا که صلح و ثبات از دموکراسی هست، بیایید مادران به خدمت روان کنیم، خدمت پدر و مادر و وطن را ادا کنند. من پسر خودم را خوشدلانه روان کرده ایستادم که ساق رفته عمان بیاید، باید خدمت وطن را ادا کنند. این قرض هر یک مردمی فرزند ما است، مرد است. дар хотима бо дуои неки пирони рӯзгордида маросими нонгазон доир карда шуда, ҳамзамон фарҳангчиёни ноҳия баҳри болида рӯҳии родмардони ватан ки имрӯз ҳамчун сипари боэътимоди ватани хеш баҳри ҳифзи якпорчагии он камари ҳиммат бастанд, барномаи консертии худро манзури ҷамъомадагон намуданд. дар донишгоҳи миллии тоҷикистон бо ибтикори факултати молиявию иқтисодӣ конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзӯи масъалаҳои такмили механизми молиявию қарзии рушди иқтисодиёти миллӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон аз ҷараёни ин ҳамоиш омода шудааст. масъалаҳои такмили механизми молиявию қарзии рушди иқтисодиёти миллӣ яке аз мавзӯъҳои меҳварие буд ки бо иштироки мутахассисони соҳа дар донишгоҳи миллии тоҷикистон зимни конфронси илми амалӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. ضمن این تدبیر مسئولین تاکید داشتند که مقصد برگزاری کنفرانس محاکمه مسائل شفافیت در ساحه استفاده مالیه دولتی و نقش تحلیلگران در ساحه مذکور میباشد. از این رو برگزاری چنین همایش‌ها با اشتراک متخصصان و تجربه‌داران ساحه میتواند در مسائل اقتصادی که امروز بهر حل آن مسائل و معماهایی که در سمت مالیه و اقتصاد گرد آمده‌اند تکانی جدی بخشد تا که اقتصادیات مملکت رشد و پیشرفته‌تر گردد. هدف از برگزاری کنفرانس مذکور همکاری‌ها در سمت اقتصادیات و اقتصادیات ملی در جمهوری تاجیکستان بررسی گردیدند. امروز دانشگاه ملی تاجیکستان در ظرف 30 سال استقلالیت دولتی برای تیار نمودن کادرهای بلند اختصاص در ساحه‌های گوناگون اقتصادیات ملی و مکانیزم‌های بررسی ضروری اقتصادیات ملی و این چنین برای بلند برداشتن سطح نیکو احوالی مردم و سوادناکی مالیوی اهالی سهمی نظررس را دارد. تذکر داده شد که امروز 65% اهالی کشور از خدمت‌رسانی‌های بانکی و مالیوی استفاده می‌برند و با گفته هولدان‌های ساحه این نشانداد خیلی خوب است، اما ثمراناکی استفاده برای امکانیت‌های خدمت‌رسانی‌های بانکی و مالیوی هنوز هم به آن حدی که باید باشد راه‌اندازی نیست و فعلا دانش‌های مالیوی نیاز به آموزش و تشویق دارند. برگزار نمودن این کنفرانس و بررسی نمودن مسائل جای داشته اقتصادی مالیوی چی در سطح بین‌المللی و چی در سطح جمهوری این عین مدعا و سری وقتی می باشد. در مسئله مکانیزم مالیوی قرضی یکی از مکانیزم حساسی که برای رشد اقتصادی تکان دهنده به حساب می رود این مکانیزم قرضی می باشد. جمهوری تاجیکستان همچون جامعه جهانی بعدی به دست آوردن صاحب استقلالی مناسبت خود را با تمام مملکت‌های پیشرفته اقتصادی با تمام سازمان‌ها و تشکیلات‌های با نفوذ جهانی منطقوی از قبیل بانک عمومی جهانی، بانک اسلامی روش، بانک آسیایی روش و تمام فوندها به مثل فوندهای کویت و دیگر نمود فوندها بهره تطبیق لایحه‌های اینوستیسیونی و همکاری‌های خیلی مفید برای مانده ایستاده است. با تاکید اشتراکچیان نتیجه‌های این گونه همایش‌ها برای رونق دادن مکانیزم‌های به تنظیم ضروری اقتصادیات تاجیکستان کمک عملی خواهد کرد. همچنین در تدبیر مذکور گفته شد که با مقصد برطرف کردن کمبودی و نارساگی‌های این ساحه ضرور است که استادان و نامزدهای علمی برای تیار نمودن کادرهای جوان تلاش نموده در این سمت مسئولیتی بلند